asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mande-mande Bapak Ibu yang hadir sebagai peserta tadarus pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberi kekuatan, kesehatan untuk dapat melanjutkan kegiatan tadarus kita. Salawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bende Bapak Ibu, selanjutnya kita melanjutkan tadarus juz 28 surat Al-Mujadilah ya. Ayat 542 surat halaman 542 ayat 1 ya. Untuk kesempatan pertama silakan Mendetati membaca terlebih dahulu. Kemudian nomor berdasarkan urutan nomor kita sudah ada. Kemudian setiap membaca kita langsung membaca ayatnya. Sudah ada pengumuman di chat Zoom ya. Silakan Mendetati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ilallahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. In ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Afuun harus jelas ya tanwinnya ada ya. Afuun ghafur gitu. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa.
فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كتبوا كما Kubitu kebalik. oh ya Bika. kutibu kama kubital Bende, bukan kutibu tapi kubitu. oh ya betul kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinatin walil kafirina adzabun muhin yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawat. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه Nuhum ya nuhu ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا
يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. Lanjut Pak Budi Haryono. Silakan buka mic-nya. Mohon maaf, saya nyimak aja, Bu. Ustazah. Oh, Jangan lanjut ya. yang lain. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا
الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Dzalika bi'annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha fa innallah Ya, yusyaqillah ditipiskan lam Allahnya ya tuh. Ulang dari wa man yushaqillah tipiskan wa lam man Allah. yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabiiznillahi waliyukhziyal fasiqin. Wa ma afa'allahu ala rasulihi minhum fama jaftum alaihi min khairin wala rikabin walakinallaha yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, jangan syai'in ya, tapi syai'in disamakan cut off ya. Ulang lagi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ma afa illahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasul. Tadi ada yang salah. Ulang lagi deh doa. Ma afa Allah ya, bukan illah. Coba ulang lagi deh. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura
min ahlil qura falillahi walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabili kaila yakuna dulatum bainal niyah. Latam bukan latum ya. Coba ulang lagi dari la yaku. Dari mana tadi? Oh lah. La yakuna dulatam bainal niya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah. Fanta. Apa? Dengung di fantahu. Dengung di fantahunya itu. Dari mana diulang? Dari anhu, dari Dari wama. mana wama nih? Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa Bu? Terus. Terus. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlam minallah minallahi wa ridwanan wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shodiqun walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatam mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Soalnya tidak panjang, yang panjang so. Coba ulang lagi dulu. Walau kana bihim khasasah wa may yuqashu'ah wa may yuqashuha Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا Abada ya. Ya. Kalau berhenti abada. Ulang lagi dari mana? ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Bu Minda, buka mic-nya. Fakana aqibatuhuma annahuma finnari khalidain. Pribata, bukan pribatu ya Bu. Coba ulang lagi Bu. Fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidain.
Binnari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'uz zalimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur Amanut langsung ditekan ke ta. Tanya kan tasdid itu ya. Jangan dipanjangkan nut. Amanut tidak panjang nu-nya ya. Coba lagi Bu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Kenapa dipanjangkan gha-nya? Ma qaddamat ligad. Ma qaddamat ligad. Ligad. Dipantulkan dalnya ya Bu kalau mau berwakaf di situ ya. Ma qaddamat ligad. Ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ya, itu shot Ibu ya. As itu tebal, shot itu huruf tebal. Jangan disamakan dengan sin, jangan as, tapi as ya. Itu ada dua shot di situ ya. As. Coba lagi Bu. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ya, faizun. Jangan faizun. Jangan nggak jelas membaca a i ya, a i u. Jangan izun, jangan izin, jangan sama-sama membaca huruf ya Bu ya. Coba ulang lagi deh Bu. Ashabul. Ya. Humul faizun. Ulang lagi. Jangan yang izun, jangan agak berat kayak ain itu. Coba ulang lagi. Iya. Faizun. Humul faizun. Ya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil ra'ai. Ya Bu ya. Jangan diseret-seret macam lau anzalna hadzal. Jangan dipanjangkan galnya langsung hadzal. Oh ya. Annya tolong didengungkan. Anzalna. Minimal dua harkat mendengungkan huruf yang berdengung ya Bu ya. Ya. Lau anzalnaha. Ulang. Lau anzalna hadzal Qur'ana
hanya panjang, tadi nggak dipanjangin lagi. Coba ulang lagi. Ya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'ah ala jabalin la ra'aitahu khashi'ah. Ya. Oh, enggak ya, lil itu nggak boleh terlama tertahan, cuma sekedar penekanan tasdid aja ya, jangan jabalil terlalu lama ya. Oh ya. Ala jabalil tekan lam tasdidnya udah langsung itu, jangan tertahan lama. Ya. Ala jabalil la ra'aitahu khashi'an. Hati-hati ya Oh, huruf panjang, huruf panjang bawah kebalik. ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyah. Ya, membaca ain di tengah-tengah tengorok, jangan khasiam mutasaddiam, jangan diam. Kalau diam itu bisa alif, bisa hamzah atau bukan ain ya, samaran ain gitu. Khasyi'am, khasyi'am mutasaddiam, di tengah-tengah tenggorokan. Jangan diam, diam bisa hamzah ya. Coba ulang lagi Ya. dari la ra'aitu. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatil. Ditekan ke mim ya Bu, didengungkan ya. Khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya, sebenarnya sih masih belum tepat ya baca ainnya. Jangan diam, diam. Kalau Ya. diam itu kan alif kedengarannya. Diam, Ya. ain, di tengah-tengah tenggorokan. Ya. Ya. Khasyi'an mutasaddian. Jangan diam. Kalau diam itu alif gitu kedengaran. Ya. Khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya, sudah Wa benar. tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Tidak Ya, qalqal ya. sud mati tidak boleh dipantulkan. Dengan nab tebal tapi nggak boleh mantul ya. Wa tilkal amsalu nadribuha tebal tapi tidak mantul. Nadribuha. Jangan diputus ya. Kalau dilepas jadi mantul dia. Nadribu. Nadribuha lil Watilkal amsalu nadribuha linna. Panjang Ya, hari. hati-hati. Now itu tebalkan dotnya ya, jangan nat. Now Nad, tebalnya nad, cuman nad, nah ya nad, now ya. nad. Watilkal amsalu nadribuha Watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahul ladzi Huwallahul ladzi la ilaha
Ya, kalau mau dilanjutkan ya, kalau di sini ada wakafnya ya. Tapi kalau ibu nggak ada wakafnya, huwa'a, jangan panjang wanya ya. Ulang lagi dari la Oh, ilah la ilaha illa huwa alimul. Oh, pendek. lillah. Illanya panjang, huwanya yang nggak panjang ya. Illa Ya. huwa'a. La ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwa rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Ulang. Bukan huwal. Bukan huwal. Huwa al. Tidak ya, Wow. itu namanya kalau dilewat alifnya nggak ada dibaca, udah benar Bu Minda tadi. Kalau berhenti baru pakai al, kalau dia melewatin wal, hilang amzah wasal itu namanya ya. Sama dengan Oh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul, bukan huwa al hayyul ya di ya. ayat kursi. Ya terus benar, udah benar tadi Bu. Ulang lagi al malikul. Oh, ya. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Ya, ulang dari al azizul. Ya, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbiru Subhanallah. Ibu Panjang berhenti dulunya, di Bu. situ ya. Mutakabir, dimatikan rohnya, berhenti di situ. Ada wakaf kok di sini. Mungkin ibu pakai Al-Quran Mekah ya, Madinah ya. Coba Ya, ulang lagi insya dari Allah. Al-Aziz, berhenti di Mutakabir. Oh ya. Dari mana ulang, Bu? Dari Al-Aziz, lagi Al-Aziz. Al-Aziz. Ya. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ya. Subhanallahi amma yusrikun. Dengungnya yang Wal kurang guna mana ibu ya? Dengungnya ya, mim tasdid itu guna artinya dengung ya. Ya paling kurang 2 harkat lah mendengungkan huruf ya, paling sedikit ya, paling maksimalnya 4 harkat, paling minimnya 2 harkat. Coba ulang lagi dari subhanallah ibu, dengungkan amnya. ya. Subhanallahi amma yusrikun. Ya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma. Gimana ulang, Bu? Dari Al-musawwiru lahul al-musawwir al-bari'ul al-musawwir al-musawwiru lahul, coba di situ ulang. Al-musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Yusabbihu kecil ya Bu, jangan yusabbihu, bihu artinya juga berbeda, karena Ibu bacanya H besar. Oh ya. Yusabbihu bihu lahu, jadi ada H besar, ada H kecil di situ ya. H kecil dulu.
Yusabbihu lahu. Oh, Indah, jangan bihu ya, tapi di tengah-tengah tenggorokan. Yusabbihu bihu lahu. Yusabbihu lahu ma. Jangan ditambah. Itu tidak panjang kan? Yusabbihu lahu. Ha yang keduanya, ha besarnya baru panjang. Ya. Yusabbihu lahu. Jangan bihu lagi, bihu. Yusabbihu lahu. Bihu. Ya. Ah, gitu benar. Cuman jangan dipanjangin. Ya. Ya, bihu. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Maaf banyak-banyak, Bu. Masih ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati tusiruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad ini ditebalkan langsung apa ya? Faqad Bukan. Tetap dikalalkan dulu dan ya faqad dhul. Oke. Wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Yathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum
وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير وقد كانت لكم أسوة حسنة. Enggak ada wa ya, saja. Ada aja enggak pakai wa. Oke, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون Ya ayyuhallazina salah. Ya ayyuhan nabiyyu iza ja'akal mu'minatu yubayyinaka ala alla yusrikna billahi say'a wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahun wala ya'tina bibuhtani yaftarina Ibu tanya panjang. Wala ya'tina bibuhtani. oh ya wala ya'tina bibuhtani yaftarinahu baina aidihin. Dari mana ya Bu? Lanjut boleh nggak sih? Nggak boleh Bu, coba ulang lagi dari yaftarinahu. Yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'ruf benar ya Bu? Wala ya'sinaka fi ma'rufin fabayi Bu, iya, jangan i ya tapi fabayi. Bukan i, iya, di tengah-tengah tenggorokan. Fabayi hun. Oh, fabayi gitu ya Bu? Nah, ya gitu. Wala yu'sinaka fi Wala ya'sinaka fi di mana tadi? Ya di situ ulangnya tadi. Wala ya'sinaka fi ma'rufin
فبايعهن واستغفر لهن الله. Ulang ya, Bu. Ya, Bu. Wala ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah. Innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhallazina amanu la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Oh, La kalau enggak ya qauman tatawallau. Terserah Bu, mau la tatawallau juga boleh, lebih bagus kayak dari la di ulangnya. Itu takutnya nggak usah ribet. tatawa ya La dari la. La 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 tatawallau qauman ulang Bu. La tatawallau qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirah. Qad ya'isu mi qad Ya, ai ulang lagi Bu. qad Ya isu. Qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya ditebalkan ya Bu, supaya nggak banyak getaran roh ya. Kalau tebal dia nggak banyak getarannya, tapi kalau tipis banyak getaran. Bismillahirrahmanirrahim ya. Hiroh, jangan jadi banyak getaran. Tidak boleh juga banyak getaran rohnya. Coba lagi deh Bu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu Bu. Bisa kan Bu, iya. Ditebalkan jadi nggak banyak getaran. Kalau tipis dia banyak getarannya, jadi salah. Terus Bu. Ya. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la Bu, 5 taku, jangan taku ya, taku tebal. ya. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilun. Allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan Fisabilihi saffan. Oh iya. Saff ya. Ya Bu ya. Fisabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Wa in qal wa in Bukan imam itu Bu. Wa id. ya. Salah. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi limatu zunani. Ya qaumi limatu salah. Ya qaumi limatu
Iya panjang Ibu. Ya Ya, qaum. ya qaumi limatu zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallah. Makasih Bu. Sama Bu. Selanjutnya Pak Ahmad Iya. M. Dibuka kameranya Pak. Bisa dibuka Wah, kameranya ini nggak Pak? betul sakit nih. Nah, ada. Ini. Yes. A'udzu billahi minasyaitonir Nggak usah pakai rajim. ta'awud ya Pak. Pak, nggak usah pakai ta'awud karena kita tadarus dilanjutin aja ya. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Panjang Pak. Gimana? Danya panjang Pak. Tadi Bapak tidak dipanjangin. Coba ulang lagi deh. Ya. Qalu hadza sihrun mubin. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Gimana? Ininya tidak panjang ya, Pak. Ulang lagi dari Pak. Wa masakinatoy. Jangan dipanjangkan bukinya. Tadi kepanjang. Apa lagi deh? Ayat berapa tadi? Lupa ya. Ayat 12. Wa masakinatoy. Oh iya. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Wa ukhra
tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullahi fa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Marianis. Yusabbihu Ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bismillahnya Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ma fil ardil malikil quddusil arsi. Wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Wallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Masalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Bi'sa masalul qawmil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Qul ya ayyuhalladzina
أنكم أولياء. Ya, itu didengungkan ya Bu. Zaman itu didengungkan. Disamakan ke zai. Jangan ya, jangan tekankan nun tapi disamakan ke zai. Siap ya. Alladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah. Inza'am, jangan inza'am. Za'am itu juga masih ke bawah hamzah. Inza'am, ain ya. Tengah-tengah tenggorokan Ibu, coba lagi deh. Nah. In za'amtum annakum awliya. Sudah Bu? Ya, kalau bisa diulang lagi deh. Inza'am. Itu ain itu kalau bisa tuh harus tepat dengan inza'am sama dengan an'am ta'alaihim. Kalau kita baca an'am itu salah artinya Bu, jadi nggak sah sholat kita. Jadi dilatih-latih membaca ain tepat pada tengah-tengah tenggorokan. In za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin. Qul innal mauta allazi Qul Qul innal mauta allazi Qul innal mauta allazi tafirruna minhum fa innahu mulaqikum. Minhum bukan minhum ya Bu. Oh iya. Allazi tafirruna minhu fa in panjang. Allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaddun. Ya, ulang dari fa innahu mulaqi. Qaf tebal itu. Fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaib. Ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ulang bahasa deh. Wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Barakallah. Ya. Untuk terakhir, Sasni silakan. Buka kameranya Sasni. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Halaman 55. Ya. 55 sampai Bu. Ya. Ya, terus. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati Ya ayyuhalladzina
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. Ya, membaca H besar agak dari Sasni ya, membaca Sasni, Ya, Bu. membaca H besar itu agak lari ke H kecil, janganlah aulah wanim Ya, Bu. Benar ya, Bu. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tawaku. Cuma ulang, Bu. aulah wanim. أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. Kayaknya udah selesai semua deh. Silakan balik ke awal dari lagi meditasi. Setengah aja kali ya? Atau satu Ya halaman? boleh. Setengah ya.
وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله أووا Lau, رؤوسهم bukan lau, wow. Bukan alif itu lam. Lau, wow, ru'usahum. يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدونهم Wah, مستكبرون ketinggalan. Nah, Wahnya wah. ya. Ulang lagi dari wara'e tahun deh, Mani. ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Sudah ya? Ya. Sambung Pak Atta. Pak Atta buka kameranya Pak Atta. Lupa. Buka mic. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. La yukhrijannal ya, bukan na'al ya. Ulang lagi dari la yukhrijan. لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Ya, this
Saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminhum kafirun wa minkum mu'min wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ahsana suwarakum. Orangnya kurang tebal, Mak. Nanti tadi baca o, jangan ra, tapi ro. Fa ahsana suwarakum فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Ya. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari
khalidina fiha wa bi'sal masir. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Ada tadi yang perbaiki Bu Guru? Enggak. Enggak, terus ini. Terus. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Fa in tawallaitum fa Tumnya innama tidak dengung ya, Bu. Tumnya tidak dengung ya. Ya. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulina fa innama ala rasulina balagul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Ya. Lanjut. Udah Bu, belum. Oh, sampai 30. Ya, setengah 3. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Ya, Bu Minda. Bu Minda udah nggak ada. Ada. Silakan Bu Minda. Sampai ayat 2. Ya Ayuhan ya Bu. Ya Ayu. Baca bismillah ya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Idza talaq, ditahan lamnya tasdid. Oh ya.
Ya ayyuhan nabiyyu iza talaqtumun Sama aja kayak tadi. Sama aja kayak tadi. Kan lamnya tasdid kataku. Idza talaq ditahan. ya ya ayyuhan nabiyyu iza talaqtumun nisaa. Ulang Ya, lagi, Bu. kalau kan faknya ya Bu ya. Talaq. Talaq. Dipantukan kafnya. Talaq. Ya ayyuhan nabiyyu iza talaqtumun nisaa fatalliquhun. Ya, ulangnya dari faknya. Boleh difatal ulang, Bu? Iya, boleh, boleh. Fatalliquhunna li'iddatihinna fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idah. Kenapa dalnya yang dipanjangkan? Dalnya itu tasdid bukan dipanjangkan ya. Wa ahsul iddah. Tidak panjang dal. Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihin. Ya, nanya jangan tertahan ya. Nanya tidak panjang. Ulang dari la tukhriju. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa. Ibu kebiasaan dia memanjang-manjangkan nah kan tidak panjang ya. Ulang dari wala yakhrujna illa. Boleh diwala ulang, Bu. Wala. Iya. Dari la atau wala? Iya dari wala Ibu. Wala yakhrujna illa an ya'tina. Bahkan an langsung kayak ain, langsung tarik ke hidung gitu tuh. Ya. Wala yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin. Ya, bukan yang. Ya'ti. Ya. Ya. Jangan ya, Wala. jangan kayak ain tapi bisa. Ulang dari illa aja. Illa an ya'tina bi. Bu Minda, jangan ya, tapi ya, amzah ya, dipentok amzahnya ya, jangan ya, jangan ke tengah-tengah kan, amzah bukan ain yang mati. Ya. Illa an ya'tina bi fahishatin. Ibu hati-hati, lihat ya, kasrah mati ya di depannya, panjangkan bacaannya. Ya. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Mubayyinah, tidak panjang nahnya. Bifahishatin mubayyinah. Bifahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah.
La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da zalika amran. Ronya tebal, sunya juga jangan tertahan, tidak panjang su. La'allallaha yuhditsu ba'da zalika amra. La'allallaha Itu nggak panjang, yuhditsu. Ibu Minda. La'allanya kan nggak panjang. Ya. La'allallah. Ya. La'allallahu yuhditsu ba'da dzalika amra. Ulang, Bu. Ya, bukan yu ya Bu, tapi yuh kecil ya. Di tengah-tengah Yuhdi. Jangan yuh di su. La'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Fa'iza balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Fariquhunna Bu Minda, jangan fariquhunna dari aulangnya ya. Dari Iya, iya. Au fariquhunna bima'rufin wa ashhidu dawai adlim minkum wa aqimus. Itu tadi salah dulu, ulang dari wa ashhidu. Ya. Wa ashhidu wa ashhidu za wa ashhidu wa ashhidu zawai adlin zawai ya. Zawai ad ya Bu. Iya. Wa ashhidu zawai adlim minkum wa aqimus syahadah wa tanggung banget. Dari mana ya? Wa aqimu berhenti di talillah ya. Di sini ada waqaf. Wa aqimus syahadah. Wa aqimus syahadata lillah zalikum yu'adzu bihi. Ditahan lagi panjang. Zalikum yu'adzu. Panjang. Nya panjang ya, nggak panjang. Zalikum yu'adzu bihi. Zunya tidak panjang Ibu. Azu bihi. Zalikum yu'adzu bihi man. Kenapa sih mengulangi kesalahan di tempat yang sama? Zunya tidak panjang. Ya. Zalikum yu'adzu bihi. Jangan ditahan di zunya. Zalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak ada panjang akhirnya. Kalau nggak ada tanda panjang, kalau berarti itu dilepas saja. Wal yaumil akhir. Hanya doang yang panjang akhirnya tidak. Wal yaumil akhir.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Panjang Punya bunyinya, Bu. panjang, punya panjang. Itu kan ada dhamma kebalik ya. Iya, iya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, Lanjut, Bu. Mandeben. Udah, Mandeben sambung. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Mandi, langsung ditasdidkan dulu, wawunya tidak panjang. Walla. Oke, ya, oke. Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum min nisaikum in irtabtum fa'iddatahunna thalathatu ashhur. Tuhun ya, dhamma tanya. Fa'iddatahunna Dhamma tanya apa? Iddatu bukan datu, data ya. Datu. Fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidn wa ulatul ahmali ajalahunna an yad'ana hamlahun. Is there anything else? Bukan lahun tapi hun. Lagi deh. Ajal wa ulatul wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Askinuhunna min haythu. Okay, thank you. Askinuhun. Ya, Sasri. Lanjut. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujidakum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahun. Hatta ya. Oh ya. Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahun
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف بينكم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد أسر سيجعل الله بعد أسر يسرا وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. Lanjut. Satu ayat lagi deh. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. Ya, langsung Bu Ina. Bu Ina masih ada? Bu Mira udah keluar, udah minta izin tadi. Keluar. Pak Ahmad Nadi masih ada nggak? Pak Ahmad juga udah keluar, minta izin. Oh, udah keluar semua. Udah, langsung Imarianis. Ibu Imarianis. Ya. Imarianis silakan. A'addallahu lahum azaban sadidan fattaqullaha ya ulil albab alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minaz zulumati ilan nur wa may yu'min billahi wa ya'mal solihan yudkhilhu jannat. Kalau mau berhenti jannat dipanjangkan. Wa may yu'min billahi wa ya'mal solihan yudkhilhu jannat. Gimana? Wa ya'mal solihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa Allahu alladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Ulang dari Allahul ladzi. Baik.
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. Betul, Bu? Udah. Yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad akhata bi kulli syai'in. Aha. Ya. Ulang lagi dari wa annallahu ulang. Wa annallaha qad wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya. Oh, terakhir ya, masih ada 2 halaman lagi, baca Sasni 1 halaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadza. Qala nabba'aniyal alimul khabir. In tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairum minkunna muslimatin mu'minat. Ayyub bukan ayyab ya. Ulang lagi asas nih tadi dibacanya ayyab, soalnya ulang lagi tarik. Ayyub berarti. Asa rabbuhu in talaqakunna yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin tayyibat
Coba ulang, Bu. Dari abidatin. Abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Ya, balik ke Mandis tadi. Oh, masih ada. Oke. Bismillah. Dua orang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Satu lagi? Iya, satu lagi. Satu ayat lagi. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bisal masir. Daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina solihaini فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون Ini tidak panjang ya. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها Ahsonat. فنفخنا فيه. Ahsonat bukan ahsan. Gimana Bu? Ahsonat bukan ahsanat. أحصنت فرجها فنفخنا فيه فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Sadaqallahul azim. Allahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma ذكرنا منهم سنين وعلمنا تهليلا وارزقنا تلاوته آناء واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Mau diartikan? Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Alamin. Terima kasih Bu. Ima Irianis ya. Terima kasih Ibu-Ibu semua. Udah selesai tadarus kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Mandeneti. Silakan Mandeneti. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai kita juz 29 ya, satu juz 29. Dalam kesempatan ini saya menganjurkan selalulah melancarkan bacaan Al-Quran kita ya, selalulah kita, walaupun kita ini tadarus 1 kali seminggu, tetapi yang pribadi kita tetap setiap ada kesempatan bacalah Al-Quran. Iya, lidah kita ini kan udah agak kaku ini, soalnya umurnya udah di atas 60, rata-rata udah di atas 60 ya. Dan ya marilah kita ya semoga bacaan kita ini pahalanya dilimpahkan kepada orang tua kita yang sudah mendahului kita, kaum kerabat, kaum muslimin, muslimat, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Semoga menjadi pelapang dalam kubur mereka dan penerang dalam kubur mereka. Baiklah, mungkin kita tutup acara tadarus kita pada pagi hari ini dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.